Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwan akama sekinani apa salamaki anrengi apa barakah kiri pangulukem Muhammad. Al-jannatu an'imuha saddu liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Na iya surga nan iya papenya mengengkari lalenar itu asokinin nawangan na punai tau masalawa inan iya mapasalamae kuweto pamapa baraka emas ripangulukan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna pang Allah Ta'ala wa maraja akka masewe nama sarupa masih Abtaliul imla bismi dhatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Upamulai iya kita nasaba asam nasak matan rena kuam marajae rigo engka kumakatai baraka mai gae rianu kurana bereange nenia napa baraka kenge wa uthanni bihamdim mawaridu saigatun haniyah mumtadiyan minas syukril jamili mataya. Inapani upadapiri nasabab papoji-poji na iya apolengan naritu malomo napasang pininawa riga engka kemalai tonangang asukuru kemadecenge. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bintaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil guraril karimati wal jibal. Nanniya masalawata anrange mapasalamata rita jarri sifakenge nasabah adiyolo nanniya apamulange tajasi matan lele pulana eri rupa malabi enenia alin romat tapae. Wastamni'u Allah ta'ala ridwana yahussul itrata at-tahiratan nabawiyah wa ya'ummu as-sahabata wal atba'a wa mawala. Nawil lawiri puang Allah Ta'ala riona matat nuyengi wijama pacinna tunasarye pamasinan niya asalamakan nanniya labbangengi sininna sabae anrang etong makacueri yengi kueto pasinin na tau marewangengi ritu wastajadi hidayatan li sulukis subulil wadihatil jaliyah wa hifzan minal ghiwayati fi khutatil khata'i wa khutam. Nawil lotoir yalena apatirawam mulai laleman nasai na matajang nania wilong toy sarekuam menginali tutui kapoleri atas salangi wa ansyura min qissatin maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah
ناظما من النسب الشريف قد انت على المسامع بحلا Nau palembai rampe-rampe aja jingan nator ya masingnya ripasan rupa-rupae pada pasalipu makasitan nung abekaryae rigau engka kumatu ya batiran nator ya masingnya napa makasingenge daud cili eming kali ngairitu ripasan rupa-rupae pada atak katuna geno-geno riek bue poleri intama borongenge wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah Nawel lau tulung ria paulen na puang Allah Ta'ala nania awatang pasaw narito karena majapun narito de apaulen nania deto awatang sangadin ako manamiri sese na puang Allah Ta'ala Atirillahumma kabarawul karim بعرف شذي من صلاة وتسليم puang bau-bau walalai kubur malebina turya masimu nasabak bau-bau mawangi cerma kemae bauna Mompoe pole ripam masemu nani ya papa salamakmu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi